Langan-Langan Channel TV Production. Subscribe now. Way na makasibo apaglasa, diya'y mailiabayan mga kakahinan. Bukunhat bulan tahun takaw iyukuman, na janji ko iuno pakahinapusan. Sa may tabi hayaon natanghana lawa, inikaw namin dahi kaku nagbaruba. Nagyatain kataan mga kakahinan, ang kanani at piyugto in parso patan. Nawag to'y nilubawang tagaw, minsan palanduin sakit apangatayan. Tiyawag kalan ko sing ginawa di kalupangan lawaon, inahinang dusa asabab ini. Tiyawag kalan ko inga silasan. Natay makupang isap bang ubiyay taan, isin pagmatapukan muing ginhawa bara. Ingka agi nagtuyo may tamon iupas, den sin baya mura in magkapagbutas. Nang yatain katan mga kakahinang, ang kanani at piyugtuin parso patan. Hawag to'y nilubawang tagaw, minsan palanduin sakit hapangatayan. Tiyawag kalan ko sing ginawa di kalupangan lawaon, inahinang dusa kasabab ini. Tiyawag kalan ko inka silasa, asabab ini. Tiyawag kalan ko inka silasa.